dan i dobrodošli u novi klip. Danas odgovaramo na pitanje Tonija Kovača koji mi je pitao kako da se igra GTA 5 na PlayStation 3 u prvom licu i da vam pokažem prvo da je to moguće. Možete, znači, kao i na, nije grafika kao na četvorci, ali i sad ću vam pokazati kako se to, da kažem, aktivira. Znači morate imati čipovan PlayStation 3, konkretno moj ima 4.84 verziju sistema Cobra Ferox sistem i on je, znači, nema nikakav hen i šta ti ja znam šta se vi koristite, pisajte u komentarima svašta, stvarno ne znam, znači, kako ti sistemi funkcionišu. Znači ovo je moje, koliko sam gledao i od drugih ljudi, znači najjednostavniji, najlakši i po meni najbolji. Sem čipovanog, znači, sem čipovane konzole treba će vam i ovaj fajl koji ima 370 MB i skidate ga preko linka koji će biti u opisu. Samo kliknite na ovaj zeleni download i dobit ćete fajl koji ekstratujete i imat ćete ove 4 fajla, s tim da ovaj readme vam nije potreba, znači ova 3 fajla vam trebaju. Sada, znači, bit će ovaj eboot.bin, srnvd.sprx i update.rpf. Sada, sve što trebate da uradite jeste da uzmete, znači, USB memoriju i da prekopirate sve ove fajlove na USB. Znači, uzmete, prekopirate ove stvari, prekopirate ove fajlove na USB, s tim da postoji dva načina, znači sem preko USB stika možete koristiti FileZilla. Ako ne znate kako se koristi FileZilla, pogledajte moj klip kako najbrže prebaciti igru sa kompjutera na PlayStation 3. Međutim, ja za potrebu ovog klipa, jer ste mnogo pričali kako niste mogli da se snađete preko FileZilla, kako ne vidite IP adresu i tako dalje, ja ću koristiti sad USB stick i nakon što se ovo prekopira ići ćemo samo da bezbedno uklonimo USB i idemo na Sony da vam pokažem šta treba dalje raditi. Nakon što smo povezali USB, potrebno je da otvorimo Multiman i da otvorimo File Manager. Šta treba raditi jeste da zamenimo tih par fajlova, ta 3 fajla koje smo skinuli, potrebno je da ih zamenimo sa ta ista 3 fajla koje se već nalaze u PlayStation 3 ovoj instalaciji gdje je instaliran GTA 5. Sad, znači, potrebno otvoriti File Manager, odemo skroz levo i izaberemo File Manager i sada trebamo da nađemo, uđemo, znači, kada otvorite File Manager bit će vam ovako, odnosno ne, ovako će biti, uđete u HDD 0, potrebno malo game, i zatim nađete Bless 18.07 i to je GTA 5, evo ga, Bless 18.07. Ako niste sigurni da li je to GTA 5, kliknite samo na ovo icon 0.png i otvorit će vam se GTA 5 logo. Da, nakon što smo uverili se da je to GTA 5, potrebno ući u OSR dir, to je use the directory, i naći i boot.bin i update.rpf, znači ovaj i ovaj file potrebno je ići, znači, na... Sad, u suštini najbolje je da napravite kopiju ovoga za svaki slučaj, u slučaju da zeznete, mada ne znam šta biste mogli, ali veliko moguće. Znači da uzmete i boot i update.rpf, da prebacite neku lokaciju da će znati sljedeći put da vratite na staro. Sad, pošto ja to već imam, sad ja neću kopirati niti bilo šta, sad ću pokazati kako radite. Znači, uzmete, znači, i jedno i drugo i idete, znači, cut, i kada ste išli na cut, vratite se unazad i prebacite negdje, recimo, na primjer, evo, recimo, folder pkg. Evo vidite, ja sam tu napravio
kopiju, ovo je znači moj originalni. I sada kada otvorite tu, opet kliknete i samo paste. I to je to. Napravili, znači prebacili ste ta dva. I sada potrebno je da otvorite USB stick, to je ovo USB 000, i da nađete ovo što smo skinuli. Ja sam stavio to u folder ovaj. I evo ga, znači potrebno mi je i boot, kao i ovaj i boot i update.rpf. Isto uzmete znači i jedan i drugi i idete na copy i vratite se unazad u HDD 0, malo game, 18.07, user directory i ovdje znači desni klik, to je strogao i paste. Kada ste pastovali to, onda se opet vratite u USB stick. Samo sekund. I potrebno je da kopirate onaj drugi file, a to je, to je treći, to je ovaj, Serent V2 ovaj. Isto idete, znači copy i potrebno je da otvorite folder koji se zove temp, uđete u HDD 0, folder tmp, pardon, i tu idete i zalepite paste, znači u tmp i tu zalepite ovaj server. Kada ste to završili, onda potrebno je da uđete u igricu i da biste pokrenuli ovaj mod meni, potrebno je da pritisnete R3 i L3 u isto vreme i pojavi se ovaj meni na kojem imate veliki broj tih modova. Ja ću izabrati samo ovaj prvi, samo stisnete X i pored njega vam piše R1 plus kocka, to je kvadrat. I sada vi stisnete R1 plus kvadrat, ili kocka, i ovdje imate veliki broj modova. I za potrebu ovog videa izabrat ćemo Player Options, spustiti se dole i izabrati First Person, da piše First Person Off, stisnut ćemo X na to i automatski vam se pali First Person mod, znači iz trećeg lica možemo igrati u prvom. I sada znači normalno možemo, ne znam, da uzmemo pušku, da pucamo, šta god, znači sve je isto. Možemo i voziti i automobile, kako god. Celom u drolevom i tom. S tim da u tom mod meniju imate još veliki broj drugih modova, ali za potrebu ovog klipa snimit ćemo samo ovo, dok druge zanimljive modove očekujte u sljedećim klipovima. Hvala puno na gledanju i doviđenja.